Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Oh, si kamat gayam kumare. Nagsapa kamutan. Wan mare, di magasa kundi ti balayo. Ang mga no ada kwartam. Pautangan nakman, oray 2,000 laeng. Ha? Saan pa ngamin anak kaipaw iti kabsat ko nga dadya abroad, katni. Masapol ko itatada ni nanang iti hospital. Ala, pasensya ka kuman mare. Kayat ka man apautangan. Ngam, naranaamat nga awan kwartak ita. Kasta ka di mare. Aywan gayam. Padasa man ti mapan umutang kinimanang pasita. Ada siguro kwarta na dayjay. Naglako da itinatang idikalma ni jay trading post. Ken maysa, patatas ti inlako na. Nangina ti presyo ita, iso asigurado nga da kwartada. Ay, kasla mabainak man mare. Saan ka kading agbabain mare? Bareng adamay pautang na ken ka. Saan pa'y ngamin anak kasweldo nila kay ko iti pakitrab-trabahuan na. Iso nga awan kwartak ita. O sige, padasak man timapan kinimanang pasita mare. Pasensya kan Megan, ngam awan maipautang ko kan ka. Ha? Uray 2,000 lako manang pasita. Masapol ko ngamin una iti hospital itamat laang. Pasensya ka, ngam saan ka apautangan. Ha? Adamat kit di kwartami. Gaputa na kailako kami iti may sa alod a patatas iti kalman. Ngam adda na patag apangaramatan mi iti kwarta. Kasta ka di manang pasita? Padasam laangan ti mapan umutang iti sabale. O sige, agyaman aklata manang. Kapula ang tanadamag na nakailako tayo iti patatas. Iso nga imay dito'y balay tap na umutang. Unlakay, ngam, jak pinautangan. Ay rumbag lang ah. Pangalaan na ngay kuma iti pagbayad na dayjay. Huh? Anda nga ron ti kabsat na iti abroad. Di iso ti pagdawatan da kuma iti aramatan da para iti pan naka-hospital ti inada. Ah? Sana kasta, nadamag na lang nga nakailako tayo iti patatas. Umay kiti numutang. Ay nadi ka madanagan lakay. Tasaan kumit a pinautangan. Una yung lagi dyan agasawa. Awan na talaga ti asida iti padada a tao. Pudno day talakay. Agasam man. 2,000 laeng ti utangan ni Megan. Ngam pulos adida pinautangan. Isula ti klase ti tao nga awan simpatyana. Di da ammo ti tumulong. Di daan mo amang ibingay iti blessings ako nada. Barang ano, adda nagutangan ni Megan na sa bali ba kay? Adda lakay. Imbaglakit din tada kwarta ni Manong Bert. Isun atin ang pautang kenkwana. Naimbaglakit din tada kwarta na. Wan lakay. Nakaila ako matlaang itinatang na. Isu nga adda kwarta na. Anya, natayan tinanang damegan kunam lakay. Wen bakit? Isumot ti ibagbagada itay ijayan daluding. Kasta ka de. Ay katanya ngay nga road. Isumutin at ikadeng tibiyag na. Aywan Kat, insang putdan di tabalay da. Saan pa'y Taitay lang 2:00 ti malam ti pan nakatay na. Nubigat siguro, bakit? Ay nalakay. Pangaasim tauray saan ka pa'y amapan agtrabaho ijay site ita. Ha? Inka pa'y lang ijayan damegan. Tumulong ka mangikabil iti tulda. Amangan numapanda pa'y mga ayo ita. Tumulong ka pa'y laang. Uwan ba kay? Di tamo ta talaga ti aday ti panunod ko. Sa anak agtrabaho ita. Nagtulag kami kini pare kulas idi kalman. Mapan kami tumulong ita ija ayan tinatayan. Nasaya at nukasta. Kud sigang ngay ba kay? Saan ka kading nga umay ija? Anya saan? Umayak Umayak mat tumulong.
Agiddan kamin to amapan ka ni Mari Sheila inton madamdama. Sumaruno kay itong arudan ta umuna kami ijayay. Wan lakay, agpakanak pa iti baboy. Kalpasan na, umayak matan. Sigamat gayan ti masapat ko pare. Papanamngay. Ha? Kwa. Mapanak di tayo damegan pare. Apay, saan ka nga umay? Mapanta Mapanta tumulong ang mangikabil iti tulda, pare. Aha, nakayulatan pare. Ado pa nga mintinaskan nga ramidan mi bangkag. Tak-tak lang dita. Anya? Nalawa pa nga mintinaskan na mulaan mi. Iso ang masapol amapan kami bangkag kita. Sikagid di mo't pare. Mabalin mo't amay tantan dita pa nagmulay oh. May salangal daw pare. Siyak tupay. Sa anak alapan ija site mi ita. Tapno inaklaang tumulong ija ayan tinatayan. Ay na. Numaitantan mo ti trabaho. Siyak, saan pare? Alain kan? Sa nabali taado kayong agtitinulong ijay. Idi pa ilayang pale. Kasjay ti ugali da pali Nestor. Idi natay ni tatang me. Pulos mitla ang asaan da ngayong imaya. Sapay agkaluba kami. Kaslano aligen ket adigila ang tinagbaitan me ang pulos met. Awan da palds. Ano niya? Nakunana kano iti. Tak-tak laang iti trabaho. Una yan, ni pare Nestor. Kasday da. Saan da nga amuti makisimpat ya? No adaligat kaluba da. Di naman lamaitan, ti uray manula nga oras da. Awan tati pampanunutin dala, yang kiti pagkwaltaan da, parts. Ti pagbaknangan da. Nang luna itata, nangina tinateng. Ayun, pare. Iso nga, anusan tayo ada tayo lang, ti mapan mangikabil iti tulda, parts. Mapan agbulod iti kaldilo, kas kadadad dumapay amaosal ijalamay. Kabailan tayo dahi dyan, nga ulay awan isuda. Apo, una yan dagi dyan nga agasawa ya. Wan nga rod bakit? Isuda man latikas ta. Dedaan mo ti makisimpat siya no adarigat ti karuba da. Malaktak ka nga rod. Ako na ni pare Nestor. Ay, Jack mo. No anya a klase pa nagpampanunot yadda kadakwada. Anya ngay nga rod bakit? Saan tayo mo't ida mapilit, no di da kayat ti mapan makitulong. Isumat lagayan. Nga oray ni bakit na kat saan ko makita ijay lamayan. Wen napandang agasawa di bangkag da. Nakunana kanya, analawa pa ikano tiras ka na mulaan da. Iso anapanda. Tak-tak la kano, numapanda ijay lamay. Ay, Diyos ko. Sumgarak man iti kasta pa nagsasauda. Deda nga ta mapanunot nga damat ni tatang dama sakit. Saan mo't apa nang idawdawat Ngam kasanon ngay, no dumanon matikad din na itibiyag. Kat awan to matimayat nga umay tumulong kadakwada. Ay, mapanunot da, yaday ta bakit? Saan? Tila ang adday ti panunot da, kat ti paginkaman da. Nang runa, nangina tinateng ita. Ay, una yun Isumat lang gayam amanipot ididamo nga aldaw ti lamay. Aging ga idi na ipunpun ni nanang, awan apulos tinakita kadakwada nga imay mare. Wen mare, saan laeng anila kaiku tinangibagaan da atak-tak kanulaeng. Anya? Ni manang pasita, naibaga namat kanu ka ni Auntie Rona atak-tak laeng. Ay, unay mo tanda, gijay nga agasawa. Wen nga rod mare, pulos adida mo ti makisimpat siya iti karuba da. Ay, sa bagay, saan matkit di kapilitan nga umayda? Wen ngam kasla nagalas akitaan mare. Adda malamlamayan akaaruba, ngam isuda nga agasawa, adda da ijabangkag da. Ti trabaho dalatan ti ipang pangruna da. Imbag kumamat umayda iti rabi ngam awan latamat. Anya ngay nga rod mare, di balin tinapatag kat baligan ay pumpunan ni nanang. Sa bagay matkit di
Awan maaramida no awan pagan ano da iti kaaruba da, mare. Anya? Impanda ti amada yung hospital idirabi, pare. Wala ka no pare. Nakalo ka no metin ti sakit na ya. Maligatanin nga agangis. Kasta ka di. Ay, sapay la kumaat sa agimbag. Lakay! Lakay! Bakit? Abay? Awan ka numatan ni Tata Enzo. Anya, kahit mo asawan? Natay ka nun. Anya? Kasta ka di. Nakamumiti dahi tabagay. Ni Mari Anchang. Ay, awahanin ang harol. Saanin ang nagimbag? Sa bagay, nabayag matan ti sakit na. Kan may sa, lakay o na yan. Ang ginalamat ni Tata Enzo no kasta. Anya ngay mare, mapantay di lamayan ita? Ha? Mapanta, Mare? Katuan alangan kit dimot asaan. Nakaskas daaw ka man, Mare. Idininanang mo tinaawan. Pulos asanda nga imay nga agasawa. Ngam ita, mayat kalata amapan? Mare, awan parikot kanya. Makisimpat siya tayo ata, karuba tayo kat nga ron. Uray sa anda nga imay idi apulos, mapanak lata. Anya? Ado, atinaskan nga aramidak kumaita. Ngam itantan ko pa'y laang. Mapanta tainta kitaan no anya ti mabalin ama itulong ta ijay. O sige, Mare. Mabit lang nga ron, tapakanak dagiti taraken ni. Kalpasan na, mapantamatan. Naimbag man, tani kumarin Megan pa'y tinangawis ken ka mapan makilamay bakay. Wan nga rod lakay. Bilibak magka ni Megan. Uray saan apulos nga imay damanang pasita nga agasawa, idi isutyag kasapulan iti simpatya, nga mayat latamat amapan. Mayat tayo tabakay. Mapan kayo lat na. Tapno makita da nga uray awan bibiyang da iti kaaruba da. At dalat tamot mayat amapan. Wen lakay. Mapan kami inton madamdama. Alang araw. Aramidam dagiti nasken nga aramidam. Tapno mapan kayon. Anya matan, Mare. Mabilbilang ti tattao. Wan nga rod mare, kaslaawan pa iti sa nga pulo at tao dito'y lamayan. Ay una yan ti kastoy. Kaslawan pa'y ti agbambantay jayan ti unagda. Awan nga rod mare, Ay, imbaglaangan tay may tamare. wan nga rod sapay la kumata umaymot dagiti kukumari ta adad dumain ton madamdama. Ay na, sapay la kumamare. Megan, agyaman nakta imay kayo. Kas namatan kan kalisa. Ha? Aywan manang pasita, imay kami. Naku na ngamin ni Mari Megan nga umay kami. Iso akalpasan ti panagpakan ko iti tarakan me, imay kamin. Kasta ka di? Ay napagyamanak unay ti kaaddayo. Siguro, no saan kayo nga imay, dudwa kami lang nga agasawa ti adda dito. Ha? Kitain nyo man, awan apulos ti sumungad nga umay makilamay. Kat ammumutan ti amin dito lugar tayo nga awanan ti amani. Ha? Awan pa'y ti agbantay iti bangkay no iti rabi. Awan ti umay agkan-kan talakuma. Di ka madanagan manang pasita. Adda kami. Agyamanak at talaga kada kayo akaaruba. Ay nahuwan lakay, mabilbilang ti tao kunaktumat. Kasta ka di bakit? Naimbag ko na matanapan kami ka ni Mari Megan. No saan kami anapan? Kasla upat, 5 dalaang ijay. Ay, oo na yan. Dakas ti panangibalas. Siguro, kung nadagiti tattao asandan amapan, gaputa kas jay damot nga agasawa. Pulos adida ammo ti makisimpat siya. Naku namon lakay, husto ka iti dayta nga imbagam.
Isong awan Apolos ti mayat ang makisimpat siya. Itangag kasapulan da. Gaputa ide, ora adda matay ket trabaho da ti pangpangruna da. Ti pagbaknangan da tinapatig kadakwada. Kasano ngay pare? Intan ay yayan tilamay. Ha? Apay mapanaka pare? Awen inta tumulong na niya't mabalin ang may tulong ita. Si kalatan ti mapan pare? Ano tinasken nga alamidak? Pare, sigakit di mat. Mapantakit din, tani. Awan ka no tao, idi na pandabakit. Saanin pare? Amok adakes ti panangibales. Ngam sa anak amapan, tapno makalik nada mamit. Anya, kabayatan ti lamay. Pumanag naakit di dito'y alubayak. Kundi alamidak iti kulungan ti manok ko. Tapno makita damit. Anya. Pagyaman naglaunay, tayo may kakarlo. Aywan, pare. Imayak, tawan mo ti aramida ki Jebalay. Dinagas ko ni pare ko la si Jebalay da. Adukan mo ti aramida na pare. Saan na siguro akayat ti umay dayjay? Gaputapulos asaan kami anap-napan. Iditi ina na tinaawan. Mariknak amin dagita ita. Ada kami mati agkasapulan iti simpatya. Itaan ni katugangak tinakamasayag. Awan Apolos ti umay at tumulong. Nga maawatak. Ta iso ti bunga ti aramid mi nga agasawa. Pare. Iso apagyamanak unay ta imay kalata pare. Awan na nyaman na pare. Kasta ti agkaro ba? Makisimpat siya no adag kasapulan iti simpat siya. No mabalin nga itantan ti trabaho, ay itantan Nagsaya at kaunay, pare Carlo. Lakay, itangal daw ti panangipumpun tayo kinitatang. Ngam innam tayo laang. Wan nga rod bakit? Una yan ti kastoy. Talaga nga awan ti kaaruba amayat nga umay. Saan tan amang namnama bakit? Tanya nga rod. Awan ti karbangan tang agsakit tinakam na. Gaputa mo tamat. Anagbalinta nga awan respeto na kadagiti kaaruba ta. No adda matay iti. Lumabas tapay iti arubayan da amapan iti bangkag. Isong aganos ta. Ngawan ti umay makisimpatya kadata. Anya. Surwantay kumati makisimpatya no addag kasapulan. Iti kasta, no datayumat ng kasapulan, addadamat at tumulong kan makipagrikna. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas, itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isang sagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.